ngo hayikaze wowe wakoze subscribe kuri Kigali Social Update aho tukugezaho amakuru atandukanye avugwa muri politiki, diplomasi n'umutekano. Ariko rero by'umwihariko tukaba tugiye kugaruka ku makuru ababaje cyane, yatashye u Rwanda, amakuru y'incamugongo avuga ku basirikare batatu ba RDF baguye mu bikorwa barimo byo kurwana n'ibyihebe muri Mozambique, ndetse turaza no kugaruka ku bapolisi boherejwe mu butumwa bwa MINUSCA. Reka rero ku buryo burambuye aya makuru tuyahere kuri aya ngaya, ari kuvuga ko abasirikare batatu ba RDF bishwe n'ibyihebe. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyatangaje ko mu mpera z'icyumweru gishize abasirikare batatu bacyo biciwe n'ibyihebe muri Mozambique, abandi bagera kuri batandatu bakaba barakomeretse. Aba basirikare rero bishwe kuwa gatatu Gicurasi ubwo ibyihebe byabategeraga igico mu ishyamba ry'inzitane rya Katupa riherereye mu karere ka Makomia ho mu ntara ya Cabo Delgado, ari naho n'undi ingabo z'u Rwanda ziri. RDF rero ikaba ifite ingabo n'abapolisi muri iyi ntara yari yarayogojwe n'ibyihebe byo mu mutwe wa Ansar al-Sunna kuva muri Nyakanga 2021. Umuvugizi wa RDF cyangwa se umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yavuze ko bariya basirikare batezwe igico ubwo bari mu kazi, aho yagize ati byabaye kuwa gatatu Gicurasi mu ishyamba rya Katupa, ariko iyo bavuze kuwa gatatu ubwo ni tariki 3 Gicurasi 2025, ngo ni muri rya shyamba rya Katupa byabaye abasirikare bari mu kazi, batatu bagwa muri icyo gico, abandi batandatu barakomereka ariko bari gukira abakomeretse. Hanyuma rero ku mwanzi byabaye bibi cyane. Urumva iyo umuvugizi w'igisirikare avuga ngo ku mwanzi byabaye bibi cyane, urumva ko icyakurikiyeho nyuma, urumva RDF gutakaza abasirikare batatu bonyine, urumva niba ubishe uri hafi aho ngaho byanga byakunda ntabwo ugomba kuhava amahoro tu. Hanyuma rero ishyamba rya Katupa bari abasirikare biciwemo ni hamwe muho ibyihebe byahungiye ubwo byirukanwaga mu tundi turere twa Cabo Delgado. Hanyuma rero aka karere ka Makomia gaherereye mu kahoze kagenzurwa n'ingabo za SADC. Ni kandi mu mpera za 2023 ingabo z'u Rwanda zarwanye bikomeye n'ibyihebe muri ako gace, ndetse zibasha kurokora abaturage bagera muri 600 bari bafashwe nk'imbohe, bafashwe n'ibi byihebe. Mgiye kandi RDF ifite ingabo n'abapolisi muri iyi ntara yagojwe n'ibi byihebe nyine byo mu mutwe wa Ansar al-Sunna kuva muri Nyakanga 2021. Izi ngabo rero ni nyuma yo kwirukana ibyihebe, ubwo ni ingabo za RDF nyuma yo kwirukana ibyihebe mu duce dutandukanye nk'agace kitwa Palma, akitwa Nagande, ndetse n'agace kitwa Mwindumbe, nakitwa Kwisanga, nakitwa Makomia, ndetse na Mochimboa da Playa. Kuri ubu rero zikaba zihugiye mu gutoza ingabo za Mozambique mu rwego rwo kuzongerera ubushobozi. RDF kandi ivuga ko ingabo zayo zimaze kugarura amahoro muri Cabo Delgado byibura ku kigero cya 95%. Ni mu gihe kandi nanone hari abapolisi b'u Rwanda, aho rero umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda wungirije ushinzwe ibikorwa yitwa Vincent Sano ku wa kabiri tariki ya 6 Gicurasi yahaye impanuro abapolisi biteguraga kujya mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Centrafrica buzwi ku izina rya MINUSCA.
abahawe impanuro rero ni abapolisi 320 bagize amatsinda abiri, harimo iryitwa Rwafapu rimwe rigizwe n'abapolisi 140 bayobowe na Assistant Commissioner of Police ACP Bernardin Nsengiyumva. Bakaba rero bazakorera Ibangwi mu murwa mukuru, ndetse n'itsinda rya Rwafapu ya kabiri rigizwe n'abapolisi 180 bayobowe na Chief Superintendent of Police CSP Jire Rutayisire. Ababo bakaba bazakorera ahitwa Kagabandoro. DIGP Sano akaba yaribukije ko akazi bagiyemo badahagarariye polisi y'u Rwanda gusa, bahagarariye n'igihugu, ndetse bakaba basabwa kwitwara neza birinda icyasiga igihugu cyacu icyasha. Akaba yarababwiye ati rero mu gihe muzaba muri mu kazi muzamuhagarariye igihugu, kubera ko mugiye kwambuka umupaka ndetse mukagakorera hanze y'igihugu, mworoherezwa n'igihugu kugira ngo mwoherezwa n'igihugu kugira ngo mujye gukora akazi ndetse kajyanye n'inshingano za gipolisi, ndetse mugakorera mu izina ry'umuryango w'abibumbye. Ni impanuro rero muhabwa zishimangira ibyo muba mwaratojwe, mugomba kubihuza n'akazi mugiyemo, ndetse mukitwara neza muhesha isura nziza igihugu cyacu muba mugiye muhagarariye. Hanyuma rero aba bapolisi bagiye kwerekeza ahangaha yongeye kubibutsa ko abababanjirije bakoze neza, ndetse abasaba ko kubyubakiraho ndetse bakarushaho kubiteza imbere. Imbogamizi rero bahuye nazo zijyanye n'imiterere y'ikirere, umuco n'ibindi, bakamenya uko babyitwaramo neza. Iyo ngiyo rero ni inama umuyobozi yari arimo abaha abangaba bari bagiye kwerekeza muri ubu butumwa bw'amahoro bwa MINUSCA ahangaha muri Centrafrica. Ariko mwibutsa ko nyine iyi nkuru twayihereye ku nkuru y'ingabo z'u Rwanda, abasirikare bagera kuri 3 batakarije ubuzima hano muri Mozambique. Urumva ko rero uko byagenda kose n'ubundi igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'igipolisi cy'u Rwanda gikomeje gutanga umutekano mu bice bitandukanye by'ibihugu bya Afurika n'ubundi nk'uko bisanzwe. Hanyuma rero u Rwanda by'umwihariko rukaba rwaratangiye kohereza abapolisi mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Centrafrica mu mwaka wa 2014. Kuva icyo gihe rero u Rwanda rwakomeje no kohereza abapolisi mu butumwa bwa MINUSCA, aho kugeza ubu rufite amatsinda y'abapolisi bakorera mu bice bitandukanye by'igihugu, arimo Rwafapu rimwe na Rwapo SU, ndetse akorera mu murwa mukuru wa Bangui, ndetse n'andi abiri arimo Rwafapu kabiri rikorera ahitwa Kagabandoro mu majyaruguru y'igihugu mu birometero 300 uturutse mu murwa mukuru wa Bangui, ndetse n'itsinda rya Rwafapu 3 rikorera mu mujyi wa Bangasu mu birometero bisaga 720 uturutse mu mujyi wa Bangui werekeza mu majyepfo y'uburasirazuba. Ngayo nguko rero reka ngushimire cyane wowe wakoze subscribe ariko nawe utarayikora, nkubwira ngo nyabona iki ngiki nicyo gihe kugira ngo tujye tubana mu makuru atandukanye, yaba breaking news ndetse yaba n'amakuru atandukanye ya politiki, umutekano, ubutabera ndetse n'amakuru yo ku rugamba. Reka ngushimire cyane rero, dusubire no mu yandi makuru by'umwihariko amenshi ari kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru ari kuvugwa ku rugamba, ariko hari n'amakuru ari kuvugwa muri diplomasi, naho turaza kugaruka tureba ngo bimeze gute. Reka ngushimire cyane, dusubire mu zindi update zigezweho.